Iwe na mama niwe mu kibalwani. Yes. How was the experience? Aike ndugithuku nthino Kasuki. Ta kuima utaile kuima. Kana kuima before your time. Yani uka grow, yani uka mature before your time. Kendo chuchu chani affect ye manene mono. In fact, cha affect ye a lot of things. Ila itesa kufixiwa ona oyuyu. Ngatho cia mwanda ni kwitikila guca kwa Kasuki TV babeta wa Kasuki TV na kwanita wa Alex wa Kasuki na umuthini twithia wana kilungu kimwanya kita wa Andome Kitumisho and of course Andome Kitumisho yetetwa kwa kukondo sio wa Butterfly Production alameka event coverage cia thicio ndeila withia wana sio ni chathi changasia ni chathi chandeo ni alosi ni mathiko o chathi chonde kila utona kwithwa nacho ne wa makunia simu ni moka au cover chathi chaku nimeka pia audio production na pia nimethana live streaming palabonde okomenda na makuni azimuko sana nambani ya noti monza imwe kenda imwe nyanya inya na monza kana 0719184887 onge liora by Maureline namo ni agwene kambu nukutea mauta makuseo kikonde chaku kwetha wena kikonde kitailite kwetha wena stretch marks yes na utona makuni azimuko sana nambani ya noti monza kenda ile itatu kenda itano na kenda kana 0792239589 na kama ibada koko ni kwa omundi na mweni olani mundu itoe kitumi thini wa shoya omundi ngwenda atukethia atwabia maundu eli atatu na indi kuma bautu tuima na ngawa yake nda satubana masaa maingi maini batatu ngawa yake nda sana kenda wese kwithia nitwa somithia mundu be mundu wataika be mundu maisha make maliuka nundu toyanga withine kenda wese ithia maisha mako no maliuka kwanzia makana Jones. Karibu sana Kasuki TV ni Sovet. Thank you so much. By that will anatene it's been a while. Kisungu cha siau mavina mayokie moma. Karibu sana. Lakini mayai ile kitu miwambona. Lakini moma ngina kondo tayo wangai. Ya gwetera makono wanu wimbona. Yes. Ino ndo ekale wimbia nuke twikale kikaoni. More than not awetela you. Musia sia wa Kasuki TV more than no. Ni mwana very special kwakwa. Na wetele miaka mingi. Ndo matapia wito wa kibandi ni kana alamoka atuma M-Pesa. No tu soneka namba tu mino kelelia. Kwa M-Pesa. Mwanango. Nita wa Jones Motiso kana Father J. Kwa mitandao ni nimetengale kwa siamba sako kundukwita wangela ni mwa hills uko mitaboni. Na nikala ngale kwa si lobby na information ile ngindi yana munenga to thaiti ombola twende na kusonga na mbele kuachilia pole pole kwa nga waita ana bogera wa Kasuki TV no sio ndindi kwa nga waita kuni twabika kwa nga waita ni baba basi na wengi bane baba masia mtu karibu sana and feel at home iwa we mutongia muvea kintu chambe nundu wako kubata Isaya kwa na mwana wako tukautinda ni yemwe na ukatutavyo maundu ile atatu niwa ni nengekete ndaya muno kamba kida bina saa ingi agwai mundu munene yes Jones kwandabie niwa wasi wengela ni masako mwa hills wa wala zindu itatu mitoke ngela ni mwa hills isha pedha waikwatisi onde waweta mwa hills ngela ni na kindu kingi cho lakini waweta masako po na kitu ni masako ila wasi iwe of course ila mwana wasiawa withia anene banga ni watu wa skulu yes tuwe maisha maingi tu manabala twambi wasomie ba nursery na primary ndo ni si wasomie nursery wa ndo njensi nasomie skulu nasomie wanandizika na we skulu kana we kanisa nasomedhiwe ni mwaito wakwa ndiye kana ni skulu mwaito ni nyaku mwaito wa basa wakwa wita wa Grace na noneti wenga ina muthu azini maanisha so ila wasi ndio asinyako musiai timosi nyako musiai ni mwaito wa basa kikamba cha siai mwaito ni nyaku lakini soso oswa wa soso kikamba cha siai wicho na insist kana ni nyaku kana ni mundu tofauti ba kwitu yuti siai yetu hiyo
nyene ndina manie kana mwaito ni nyamondo yes itwe nisi mwaito ni soso ni wosu yisu ona kone ni nesu ni kwate nesi manoni omulene bado ya sisi kama sia basakweta hivi ando na nina ndia kono kungine iwe akitwa mukoro na bado no ukamba kuko eva somewhere huko hivi thanga mwea sorry mwea yuko ndunye nzia yetu kuku ngasomea pauna somethwa ni andiosu ni sososu abasa unanoneti we na pau kanisa ni watu somethia asia akirite kunewa room kondu andu moto yosu ainge mama la manzia yise ma utoi wa kamuthanga ibeti kuku ande masomethwa ni kibeti chuchu choma ni cha mwalimu ona ndiye kana cha somete but ni chuchu somethwa in fact ni yango akwa uta kapona anaritazie ni retired teacher natia nesa ndiko na ndilikene kana ni wasomie kusomia lakini watu somethia anyway na basomie bantu ba miaka 3 undu ambe ni 11 na twaenda school twaenda nursery ukathima kuto no ene ibinda yuwa wathiwa cia koko kuku na watina whether ya we ani qualified we ani kulika sio ya interview na una wete ikiko nunye naambia kusomea ni we atusomezi bantu ba miaka 3 na ndiama na yuni ndene kwekole miaka 3 ya kwikata ndene wa school wa nursery school kumbe baike mcheta wa baby whatever kingicheta wa kichao unutieze terms isu miaka nisu no zikela kika wao yuyu iko ndo nasoma miaka 3 na ya thela na twa wakamuthanga primary nasoma wakamuthanga primary school ndilikana kuma mwaka wa lakini nilikene nacio ke class kemwe kwa nini nasomia miaka 9 primary school na wewe kana sa school ndia saka nene kana na ndia saka nene kana wewe average no ndo wa mazingira no ndo akulane anenye no nasi kueta ula wa kuma class 1 all the way to class 8 no ndo wa mathina make misieni ndiaona ndiye si muhimu kabisa wa kisomo no ndia tabua yani onadhani na tabiwe ndia ile kwa liku ngona the need ya kusoma value ya kisomo na kila kingi ndiye se mundu asomie na akafanikiwa ndeni wa utoi undo mundu mbea utoi ni wito ngania akite numbane ni as a result of kisomo kana ngona ayo ndio ona ngale kali no nezi kali ni cha uno iko ndiye na mundu akone motivate no na siu ni asane ka utoi ndo na kwasia kayo na mathina mako me mwana ekandika ko kite nikenda tuto na ise ito eti wa MCA ngale kwesi kwanza na kai sini ne bicho bubu ko ndo maundu ni ma kusoma ni na soma kuma class 1 mpaka class 8 for 9 years ngikita kwegwa ndi nela ni nekie masabu mako sisia otoine maskulu mo toine none ula wabeta na chau kana kila chatuma atuikani wabita ndeni wa zono exams ila district exams na zono na ila ingisieta wa pempe mitiandizeta wa chota afika class 7 na 8 kondu ni kwasia ula wetha abitite most of ala metha mabitite either mbemwe utoi muima either ena maths mana atatu na 50 ibindane yuni la maths metha memana usunu ulangu uyu utoi muima ula kwanza nyoba wa ndo ithina wa ki family na ndo ithina genetic ayi nita thina wa ki utoi ukithia is surrounding you the nima and mtita mese munovio value ya kisomo na nundu wasi nuna mami nuna kikatisa choka nini ni chao kitachatuma the village kana village yesu ita tambo wa kisomo nundu of course wana kutasoma bengo mundu ona maana ma kisomo either no tongo imuthuku kana siethio simchamtengo kana no nasi siethio timu nosu nita nasi nita miele nita tradition ya muthemba ya kana kwito and mavalue yake na kutekena of course ndiaze kana kwa ina wemi mundu wasi on makaleo soma ati maketha meya imi hapana
no ndo wona andu makiigua tulutu akwika ciendu mate uthanga na ndia sene woi ni kwitha matene uthanga wa kiu fulani kiucha kwigua hii IBD yesu baina motivation nene ya of course you to inu la wina kendo no as a result of kisomo waelewa yuko nuethia alimoti wa moto ine niweze tandikia wali wa moto ine tio ndo la moti na makanisani atio ndo la moti na moto ine na mwana la make form 4 makrand kwa era PTA yuko kendo nesi like ni ndio yindo na kuutaria ni ndio yuju andu manzie na ndisika na nikukwire kwiko wala na kwendo ni wona akiu ni ndio andu manzie kwikia seriousness ndini wakisomo yes nondo yuta na balua maita maingi ndo bandu yes. Alafu yuko na requirements mbingi muno siaona ila alimo moka ama yandi kwa mabindani aso mandika wa onange me incompetent of course compared to undo nye personally ni yangu akwaita wasakayo waita wa Simon Nzibo nda ya ka form 4 lakini atuite mwalimu yes so maybe kwa hiyo kwanda yumo ndo ya usomethetie na withi ya kunta alliance school kundu kwandikitwa alimu oina somu na ange kwanza ma university yumo alimu zu kilo kuutabia keka utwata baza ba kwenda mbia tende watu ka personal yani bana kitona kuutwa baza taba bibaza muno kithi no you know we the more wende ana kuyana the more wende ana kuiba you know ukao kama na we kitwendezie baba ticho kikambija bala ngwenda akuthi na kwa mina kukwata exposure na kutinda na ndwangi Messi ndo Messi niwe utethezie akumana we kingwika ticho kikundwa akula nguthi indi kime kwika ngakitata nikitona kundwa level ingi ya maisha then from there what renew your mind yende jukuma kuyu ni wende wanzi yako work towards ku achieve a success yes wende wow na nipo na apikinye ndande school as in and come to that realization okay. That realization ya kila nineka nikisio lakini to the level of the world kila the world ikwenda for me ila no kina realize ku yandume utwangale sie klasi nombasi ya klasi makwaka siana sio soma ikabikia ma university na kundo kwibasa no kana realize be something weird about growth yitu then anzia kuyekula ina by the way what could be the problem either mundu atwa ngali kwetu nyona ndiye si logo si angali ati no yitwa Mercedes wa myona no mane ine Range Rover nezio mama nazia ikali nene niwe wasieta Subaru Toyota Subaru ikali nene hiyo waelewa so yeah you are so from there you nanzia ku realize then nanzia ku work towards ku renew my mind nikaenda yanzia ku accommodate siendira nene siembe wakwa ndio ndini wasabali timota akoma ni ai ndela hizo bali nene muno niwe zao metia we odiendete and you after wake up primary pala wandi high school or briefly was on school with wata Mbengu secondary Mbengu secondary how was the experience was it yai Nese wa this secondary school na wauma bandu utanipata na bidii nene muno su wenda ukathi ukethia na nando yuende andu manna somete ma school mundu na somete ma Chakos boys mangu mundu wa mangu yani mundu andu manna na competition ni very high mama na compete ya pau na bimu yoka kwithia na mwende nuwe namo walilikana abakuonekio nene wa mwalimu mwai mbose wakwa hii nuko na miaka ni songie hii ukalema ndio honest ngati dina bizi niko kaida hii mbemba hii kana londwi angala wasomemwa. Talking of member, because I know many people have gone the same issue. Niwe da udea na musi wa kunu kweda niwe da atwa leu sukulu kana ka yudo masukulu ndo lack of school fees. Aji. Kana nyuma mathi mangotole me kwenu. Tia ithia mangotole. But mabina ni matine primary school yeba wa mbesa mbingi muno. Sia itona kwema sia. Yeah, sure. Not unless muke mwasi musie umwe. And you expensive bad. Team especially public schools anongiti zora somea kondo kwenda ka mbeza izumbinge muno si you need no maybe wapi ka secondary school bala you na bobetha bayende kanga mbeza si ombingange na buti school you hata bikiele voice you teki arambe ndo ithe bitwa UTI na ithe bitwa yotona kutwithia kusonga nambe weki alambe kweki arambe kenda odi high school o join itweki arambe nondo kula imbesa
Jones we kana ka kiana mbino wa tena siana kwitu tusiaito tiano na nthatu ni kiberikita wado mitila muthoki ni chibata acho maana kilo na ni yevinda ingi icho kiuni na ini make kale take kila na gini ya mama mboye ni tupigeta ba mama mboye like we mwana wake ana ni wake li tusiaito tiando atando nthatu etu eli na mwana ina nyeninye wake li wambe kwitu ni mwitu then niwe first born mundu me na nziangu ve kuone wakwila badeni ya ma first born ya maybe ni wakwata kawila bandu na wendo support ya langi mekenda mokele actually yuyu ngia sika na somie na mina lakini isunga nene ebindani yingi no problem fine but burden ya the first born ula niwe unga mwana niwe the wake na especially avetina wake kwisiana akuwa moyo iko tule vya kwa ile okuwa yeah sure etha woka we vya kwa teho but that is etha ni mundu mwe when we ziko ando first bonds matekiliko na mundu utabotha asima kwa maisha chao mekala maisha maili hata siana ainawa makasoma hata tikila mundu ikiliko chuchu kuno nasi nyengalikuwa ni la kwa life ya kwa nakawa kwa maisha kumelela binda yu etha kwa wetiwe no kitanzio kete netina ndio kitani endete nambe no kita giants namba ko kita ya mundu weba yana kendo bikeba yes yani no ko bine thia giants ile the yakwa utasinda giants tachao ndai duty ya mwana kulingana na maisha kumatene okay kwitha ikuwa meiyo badeni ya yake yes ayi sure yai mubango wanga ikuma mambelilioni kila mundu akwe muyo wake newe actually baimu siai wale kwitha aliwa entitled kwa mbeza sia mwana wake mwana ndio wale kwitha entitled kwa mbeza si asimake yes nundu ni wa masi no usini wako sietiwa wa masiai na iko sia ile kwitha ekete calculation you ekayu isu sieke kasi ya mundu gukui along the way eda ni kiuni sawa no ngai utethia wethana kiliko ta first born no ukekatakwa nuko wambelela sia baba kwai ninye mukoyu tiwo siana isi sieti na wito na maminda thukuma waito yunda thukuma ikasoma ngata ngitha wambe okuna ibalua ona kila umanda sai TVs wamba kumanda kwewa chao na kwewa ki nikendo tethisi nyaku kwea ila family biko bandu nabone bona mbelelinye nzia gukuna ibalua siabu utwini sia nima ila kutwila waisesi ukaenda ukaimaneka na makonelewe ukaima no nike tathukuma kwa meta makanza la back in days wokitaka kabwa kwina kwitu MCS yo ai MCS ma meta wa kanza yes ziko eta wa kanza la mbili na ngai na muthomisi mutumio ucio ni wathomoie ini ngai na kalilika na mundu thinde wa family su yake amu elevate na imwekia ngo ibiata ya musee ucio nundu musee ucio nitawatethia kisio yani utui muima kwanzia sieke bathokanyo kondo ni watu nengai wia bukwa ketika imanina mami tika kwata tubesa toka kuthoa o kindu kitona saithi mukwema na mami siana ile ngeito no kuthike balwani ayi like no anini na ndo anini ula mukuni ni mwitu kumwitu ni sino kutiwa mwesi ayumanda ngo for hata bekiwo yani with ni wa make sure mwesi kuwa mundu with kuino sindu ino iwe na mama niwe muke balwani yes how was the experience aike nukithuku nthino kasuki ta kuima utaile kuima kana kuima before your time yani uka grow yani uka mature before your time kene chuchu chani affect ye manene mono in fact cha affect ye a lot of things ila itesa ko fixwa ona oyuyu ni sindu sia miaka na miaka sia kwenda na ko fix what point langu tabisa ya mbe kana kawo wakwa nambe kuhusu sietina yani kawa kwa hivyo biata fuliza ambao feel ngapi sina kwetina na kaenda uko feel lazima nikienda yino uko feel in fact ndio ba concentrate na mambo amakwa namba concentrate na mambo ametina manya kwa chana zake nikienda yuma kwa nyendithani priority na sindusi ni seta conflict kubikia ona wamina ko kotwana izo na kweli na kwendika continuous
waelewa. But Jones ngwesita mundu very strong since ibila nakomanie na ondo ngwesi ondo mona mona kumaneta wathine ta ona utoketa wathine muno ngwesita mundu a very strong man na mundu thitwa yongama na siendo siaketa mundu ome ta ome alangi koma kana bindi kana strongness isu wina ya strength isu to it ya mbeye bindesu na kwa na machuie before my time ndio majua itahivi ku yani wama na majukumu isaila watu ke responsible at a very tender age. Yes. Nunu nilikana miaka nesu ithia kwa 1999. I don't even know whether it's in order to mention lakini no sawa. Yeah, it's fine. Never mwene the witu. 1999. Ni sawa. Na 1999 ni class 7. My sister moko Monday ya ayekala riaso ya KCPE niwe theka wetiwe. Oh no. So kuma bauyu ona mana maisha ni lazima akili akuyambate ona mana no ngitha machwe ndole ya kondu tita umundi one ya mwana wakwa ndi mwonia wetimu ni mwana wina miaka 10 lakini nuko na ke kana nuenda ke ane na wana osu lakini we o miaka 10 wanda kibalwani ne mundani ne nangima sorry na kila mundu atwila wa kisio chake ona ndukambia ni sorry nuno niwe siniki kindu chuchu in one way or the other nicha shape life yako na bano ukito sungia strength yako bala ya umire nicho cha shape life yako na cha tuma na mukatene ndu amiambie kala kewia kasio kyanyeke kainya tene akwatya na ambia mwetu abasa asunga asye sua ko atuma na nzio mana aspect ya time ku respect time ko hona time akwata nikenda nga hona time in future nga manage sindu mbingi imbailete within a short period of time itona kuondethesia then while njani yakwa ya ku succeed yuko ndo dai ona mana na ilo get strong nundu ulonge ukukonda bya ni strong bayema Jai na nye na mundu waimbe wakwa maango makwa pe mundu waina nati kwa thoku pe mundu waina mbesa wa yotona kwa asia hii nienda nifanikiwa Tanzania ngo ambako myomwe emulate akwatya pe mundu akite numba ya kilasi kinene kaisito na utoine utona kwa asia hii ati nenda kaka no ando ma strong water ni mundu okusanga water kwenu strong water kwa ma strong water there kwa yani me level muna say mako you're right me level isu kondu I had to become strong for myself then for my family. Wow. Nundu we mwene mentally ute stable. Kiliko chaku na ngoo yaku my brother kite stable. Ndo ambako manenji kuando issues ya ndwangi we mwene ute stable. In other words kiwu kitika chekiswangi lasine. Kitanaweza kuita kitanaweza kuswa. Wow, I love that. That's how I became. Wasia kiwu kitika chakara. Choswa ngilasini kita ngilasini kita usura kiamba kara kutamba isoko banini naende muziazi wakasuke TV twibana tuna Jones Mutiso ne mwini wambathisia wa mukumia na mutaya ngai na niwi ka mundu ange maingi lakini tumwese mona na wathi etukitwa ba wivi ndaite basa naende nenda kulika kana Butterfly Production makona kana makava cia cionthe ila wawithia wana cio ni chathi cha birthday ni mathiko ni baby shower ni alosi any kind of a chathi cionthe waisa kwitha wenda kana wenda kwikia Butterfly Production mama kuna hao na pia ukenda live streaming ni mako na hao ukenda audio production pia nimethia na services isu otauna mo Liora by Marolina mo mautea mauta mautandise konde cha kuna kwailia mwe wako kosa kuthia ni museo ondoma na simos gamis na ondoma na mauta ma kwikia nzui yaku bina nikenda kosa kwithia ke konde cha kuna nzui yaku ni nseo na nesi akwendesia mama kuna yasimu kusana nambani ya noti monza kenda ile 3 5 na kenda kusoma kigamba kwa bina 0792239587 naende ndukadi basa itina webindete basa nitusiokethetie Andumekitumisho naende nituasiokethia Jones watu ya ngilasi kiuketika chauswa ni kwa sia wale takoshia mwathi mamaku kwaku we mwane na nzima kanenge right you're very right now wamina sukulu
oye uteseka withi kibalwani na maundu no manage yo soma wa mina form 4 kana maybe wa join college o kausi huyo boyu college la nesi kuthi ani si ainge mai kia college la nesi story ni yakukwa college la nesi kuthi ni driving school for real ona kwanja ya mai kwekea sio college la nesi kuthi after kiwiyu na soma na momi na secondary nundwa amathi na soma amathi boss yu bala bangi nesi kuthi ni driving school na driving school zo twekio Harambee nikaenda to baby Jones twekio Harambee nikula tiko thoku lakini dinaambia na Harambee nuze na mchango dinaambia ni mchango unanifurahisha yue driving kwa bamba ziana back then driving yaba wangilia 10 bala wasoma 15 subjects natio sisi kwa munde 15 subjects practical na 15 subjects theory nyina asomia a total of 366 days Maka. Are you serious? Wasomia driving maka omwe driving Kelly ati nasomia ya mena nine kama mutiani anabeta na soma na mina the 30 days 15 subjects practical na 15 theory na vine kama mutiani ila Thika road itaimbake itaina highway ita sisi twaduo ayashi itaina highway ibi na yuyu bala teke ya mutiani ba Muthaiga police station by roundabout baba uyu ndika Muthaiga police station by roundabout imwe na baumala ngeitin ya Muthaiga pe roundabout yetha bayambe nye mutiani baumala ngeitin ya Muthaiga utwaita iloli ukathio kelingira roundabout yesu ukoka no kalika Muthaiga yetha ni wabeta wabete lakini nyena apetie na yesio bide nisio ke school yetina wa 6 months nukwa iwa nisilingi maana thandatu na 25 siya kuiva interim usu kwa mwaka wa Jones kuti nena ti kuokendo ngilile na thandatu 2006 na kumbana titene muno no nitene kwa yakamba ona wa iti mwaka wa 2025 the muno nitene muno kwa kiucha 625 ngweta nunde chiko tuma wazi no the other day jibe mundo yetio neno pena 20 years yethala next year mundo 2006 yes sure ni kitambo nikola yo sawa ndikata meto kinundu ni naona yuzi na mandanda to kwa na manini wona no ndanda to nakuwe ba anyway now nyina manie muno kwezela winine wa mina yula wa oyo kitaka oyo wa kwatwelesia niwo woki walika wathini kana nawo wathi wambilele tiata wathi na mbelelie musi na recordie wathi wambe ku record na recordie 2001 are you serious very serious twaina kikundi cheta wa Baraka Kwaya gilne mana ibanye kuya musi na kikundi cheta wa Baraka Kwaya nicho chaterisha maisha makwa muno na nicho chatumie ni mana kana no ngatona kwina na kikundi cha Baraka Kwaya chatilikite kanisa nula twathaitha weta wa AC Kitulune era magetulune ni monzi ya AC Africa Church ni bika kwenda kuongelea AC aya yetu misio ayoka so wena maondo we wena maondo ndawelewa o nyuma data kana twenda uniqueness kanisa twende uniqueness mwasi AC twenda to the unique AC to la kendo kamwe now ana magetulune ni manzi ya ise ni mwisi kana ila twa AC Kitulune na nenda ndini wa kwaya ya kanisa ala twatongewe ni Justus Mutunga the Justus ni wandeithie muno nuri watumie ni manna ni realize kanonga ina ndini wa kwaya on ready nuna ina wase wa tena then with the time niko te toki twandikania tothangu twandikiwa nyana yo makatika ala mandikiwe kuna VIP at that point wow na ndikwa kathangu katika ndala mesangio chau kwina ibi na ndi mutangie ndi singwa sio tangio nikino ndachuma AC naito kwina kikundi chitoka twambiriria kwina twenacho lakini yuthi na bala wai ni ama ya nene makwa muno byunye naike mundu kanini na wewe bya mundi matembea anaka tia nene maito yu mundi mengawa manner of staff na nyendie si kumbe ni kinyume cha taratibu sia kanisa
na ile tezi ala nini tembea na kane kwasia nimekata media wana maina okay maina tabia mekalo mituo thini wa utoi ila ya kulingana na itikadi na mithaithile na mikale ya kanisa ndiko itikalana nayo nikibathukania okay ukitha nimeutembea kuona tu a lot of stuff huko ishimshino ndazo nene zimoneka nimekwana ngatwana tutu nini tinye na maana kiongo yetu ama nao nito ya nini babu kumoneka nimekwana ngatwana tutu na ila manzie ku kitwa ne asema kanisa webya atakawa kanisa na chao nanye naye muomu ndiakwenye na imie tene lakini naeka mundu kanini eta na ugo yuyue wona na ya tanya kezu na nini kongo kaika nini Jones wako nini kitu chake nini interview ni kama tutakata ayo kana kanini nanzi yangu pe zuko maziza mona nene nimekwana ngaya nini so tutona kuikata kusovia maisha ni nini ni kuungamia kakundi kakambiye kwina kiyita baraka kwaya na tokitie na asema kuve mwaka kwanza kiuni cha changi kutuma alambi yitu izu ya imosi ife ngina mamia okambi kaliambi ambia no kuona yu kikundi kike tumia yu anandu mata asema makanisa matoka mumba noni meetings yitu mayoka ayu na tikwa atambesa na ndiwa nurekiro arambi nye na sister wakwa ko aendawe sukuli yotuma my sister Roda na by the way ndo mubika at this point my sister Roda ndiye sekana ninga akwata mondonge ubya atake na wete order yake my sister Roda, she is the best of the best nitatii kabisa wake ba ndokia tutumie she's one of her kind elabe mundu wao ngamana kwa maisha ni makwa na maybe ndizo kwa tamana kwa mwenye ngamala make my sister Roda wanza aina kwa adime nguyuti labane post now maisha maende ya maili utanzia kwina kwa ukitone kanisa na finally ile twamwa kuma tukainenza na nibota inie twaitwa record ya kundi kekeima twaitwa record ya studio keta Andrew Crawford we anazisi taja sisi twaya saa inyumwe school tai kanasi kau utamvia taitaina pa record watu mota ina wewe tawa sama aminio twatangaza vita vitakatifu kama tangaza kaola mokita wa ni vile ya Saddam Hussein hiyo sama ila kwa vumbi sama nakumbuka Osama Osama bin Laden ku ita manati hosa kwa ngwasi ya kiki sikumilile tene no kulayu chiezi kana kiuni kiki tutasiezi lakini ni cha pro kiki no you kuina wadi wa Osama anyway so to ina wadi na twa vuma utoine na twa ata tape kala compact yake wala eti compact tamitemba ka Catholic kila bantu bonde twaenda etwetawa twendekete muno so twatatu akwata mbesa na you hapo gio draw line ndio utakwata mbesa ende tese kana you kila ama rotabazia ase chaka na mwanini akwala ugombe bewa museo na abantu ba saili ande ba kimwana kilezita kiteni yes jini bado gio chone yana wakati mbesa niwe na ningete masia ndembo teke yaka mukebeni kila wakeli toko komana treasurer na chairman ndozi eta wandozi kongo mukia na ndozi wa ni warutiwe lakini aende no thomwa eva lawi mpesa mwaki yake kebeni alafu yule na wati mbesa yule masia to ngita ya box to the beti to no cha usio ti wonake chavile kiliu indi dikisiasa na perspective esu ya nikwate ndike nanga ba kila kintu ke sawa nie kila neki kintu chicha ya negative about cho later no kio realize kintu kiki nicho cha shape ye wini wakwa nicho cha tumie ni mana ona kuliko studio none microphone either yombewe nye nesi wina ona studio ukwete mic na kuopa nesi kuna honesi yo atumie ni man mama atumie ni man kana yeka kwiwo ukonga ma ukaina ndo mosi ayi nyeze na mondo wina asia iwe naka ni bubu you talk from there wini wambi ya 2007 niwe naanzie ko na ndio dhaida kanisa weta wa kuya prisons in the area Protestant church
na itu ikuku ni unaanzia kurealize manzia kumbia ni wewe no kaina no le akwina wewe kaniki all this while dia nice le no ngaina na kule ni unyembesa ba andu maambia ikia manda watu card twa new na manda tu card huo na 2008 na nika studio kwa Kasanga ila ibaya unga house Westlands ndibese but ni sekasanga ya iba na ine aba na me mundu ani guide ya nango ni thiokola ndiweta isu oyu tekoka ilika isu yake ni chaikima ana ni chavi yake ni chavi niwese Kazuke TV ni omundu ni hoji mwana habari takwa ena media yake to Father J Media tiwo yes twesa kwina nezo record wathi ona kai wathi zunezie ku no mami wese no nyenye na mami ngete kambe kakoneka umaita maingi na kakuna na ina kuna video na mekunira hiyo then angilie 15 wow ndio ina pesa no kongerwe ndeni wayo ni alambi kuye na muino kuye sabe ni ajabi ayu ambia ni alambi panda ngoba nini alambi tunamutukilia kuna yomba by the way tunalambi tukile tutatukile no ngomenga baby no ite ngoba lakini tu kala unja wathi la mwa ukina time yeah so you anyway ina neza kwina ka album gangeta wa ila Yesu aimo nini na buyu I think I know that song you are the only ones your shape maisha makwa inde you mawi like ndiwe siko lakini tani na selea wa na inde wathi usu nonge wa Kiswahili sia mbali nzio muno ndo masi endete muno na inde sio mbwa mwele eba ya Musi FM ewe wathi na Miriam Koki nina mubika na ndiye mama big up Miriam Koki no kwa Kazuke TV very soon kamwe nina muiye ngaina mwathime mabinda ngili amen I love her so Miriam Koki na sio mbwa mwele ni mama asise mona potential future celeb ni celeb boyu kana nje kandi kwa kwati dia no hata wewe Miriam Koki na sio mbwa mwele mo kama ngwati lila maimatha ukawathi wakwa kilomio Pembezo nengane apana pembeza na nengane na mambio mbita interview teno ambita ba wow yani ukamana sindu yisia ukamana interview hii undu itetha cia ando ando mayese lakini cia tutethe ise kukwata network nene twambio thoka ngwa twavitu yitu yina tuthiwa 2010 ando manzio nzia mona nisi kuina azimana wanaweze kuina kwanza wanaona watu ikimwalimu wathiwe ni boyu purity kateiko working in my life actually na manite waina na purity kateiko wathi wotao jana na purity na manani na sister wa purity wa Karen she's my friend na Karen lot ma hizi ni zone isi amukere ni munana mukere musi muina ndabi Karen ndo ndumengwa muno anyway she's a very good girl Karen ni wena manimbe na mananu kwenda kuina na twaitwa tata kuina lakini we ndiye assigned muno kwake ni ngai na assign yetu kateiko kwa sister yake yukateiko ile wakami in our life ngai pinani wake teini wake twaitwa inotao na twaina utao indiyu ndio tabize kana ya injani ngai anzio shape life ya kwa yu ya maisha ma kwa yu na anzio focus na kuona kana ngai na avenues mbinge byo sia kubingwa maisha ma kwa ni succeed ndene wa kwati na mikadile na ke ngai alili kana ndura ni nongamia na family ino yakwa na ndeba akwebela mwana ni usu taini ya wathi Kenya ya kilia kabisa Afrika ya kilia wewe ya yuyu yani wathi utwiki ni wa yani wathi waendie kila pando mana ko de bando wekia wathi ba wekia ka wathi wewe ya wasi wakwa andu ma wendo wenda ngai yake ndo waina wana ndio ko bitha mundu akapra goosebump ndieze kabisa honestly ngai ayete wathi yani ndieze kana wathi no katani kwitha wili lakini kaka producer kaka ni wandabize ti studio ambia Jones kindu kimwe kuna baba yu kikaete thina na ndeka likata ikonde na muya mwaka ukite ukalika Groove Award no katha wangali na it came to pass and that was what happened it came to pass tika yenge wasi yake nunde baba but nonga tunge ngai mobea ula wandetie nthini wa life yake kwanza yasi yake sie kibabuka ngai ni ukutwa mibangoni yake uyona twaseletwe akaulicho akakuvelelio ba they are not ene ambumilia bau na kuma suola twaini wathi usu ona wathi mumene ndo andethia kindu kinene lakini kumela nthini wo wathi
ala mwitha mwila lamika mwasia yiyu ayo ndambika penzi mwaka no ingi ukwika wale ukwika directly lakini akakwika indirectly kondo mwetusu na ngaini athi mekate iko mono pia na musi wake nondo taekanda kama in my life na kaindesi kana kabikabu andengeme yanye na kula kuundengemea ona uma naku ngai asenze nyangando aine sia weti nganda sia alamukana amba yakate iko namba amwambatia ambe ndome yako ambe yakumbambatia kuma kungai nanze ku brand ta music director ne brand ta ni master of ceremony wow ne brand ta ni event manager nyene ni manage ite event si ando na ma university event planner nga plan mundu akambia nina ngilima na 5 na event yakwa nature yayo nino ni miki abana ndona kwikata ngamwandikia kila kindu chonde na ngamubangia sindu sionthe kwiri wako na event na twigithia MC nando mambenda kwanza kumba akamba amba no gyo yungona masembeto semba ngababa nye hata MC hata enye na Daniel Maingi na MC Mayeli yakajula mundu kwazia mbole ulo kutuma suti kwazia wundi nomwe MC Daniel Maingi na nake namba kabandu MC Mayeli nye Daniel Maingi that in Daniel posta ina Daniel posta ina Jones wow na Grace ya okua kuma ngilile na 11 kuko bikia kuko 2018 paimo pai MC ongewa Hezekia no usu ongewa ta Jeremia wekala akitwa na alangitwa atangasi nazi koto matala nundo ya biata last mazo kwito niwe zive ti ne tuko zai nanga ya atu kusioku ukashoye ni yaku atu kusioku atwete atu kile kendo atu ila mesani ya maida nitati to encourage mundo webani amanekana eta ngaini wambika lini ambiki ni kale mundo la nyini ile suo na ndo makunga mambe wanu nganena na confidence nundo akilanga iwe ekie ngaini ukweka anything ona oyu ona mawise lazwi na oyu si alamukanau kwa ngaini obendo anasia maundu akautwikithe kino na matesi ona oyu nanye nini simiaka minini down the line alama nzia yisie makanzise masina ni wanenete ngai akalumukanya life ya kwa uyu mawise langu eselo yuyu timo ngena ngesela myaka ya 10 yokete kabisa na uni wangai weye Mose iya siana si Israeli ende ina usonga nambe amaitha ya mekuona aika mwanenge mandiko masia kana ngai ni ukweka kendo kana ni wikala thina na myaka 10 kana myaka mingi ngai akaweka kendo ukona thinosu akutawathelete 10 years ago akarikava kila kintu none ngai Jones ngweseta nethuke chamba disia kusina milomu muno ya wongai na sina content very strong ni chao kila woni bau na nondo pe ni makusango ni tonete maima maka left maka kwina maka inamba dite sia mukume na mota yangai kuza kuthia mekala maisenzia wakumela wakithia mukaoni wa gospel ndo asenzia ni chao ki woni bana wasia pane wangu kina kwikomo na kwikona kwikwiyo nthina nye lokite wa thine and what is that guy ni chao kiungai wa kwikie wasia ki ona ngathinata ngai ndika utia kana ndika umanziane cia ndiye zoti ya ngai na nditiete ngai na ndiye sa kwika kindu kia against the will ya ngai of God yes but from my end ndiambia kwina wini wakwa na kila cha ndetie winine ni sindu mbinge muno cie kibatukanyo kindu chambe ndiye zikana wini ni wia na ndiye zikana wini no thaiti peke yake but ila nanzi kwiyelewa along the way na ukienda kwa manana mwini umwe mundu muka na yetu gizemba tilangu ina albamu isu ile siambe na ambia Jones wika mwana kanini na wina nesa na wiwasia museo lakini nango tabia we muina wa basa na wavumete we na mbati bakubya album taile mundu vumete hit lakini ndo tabana mundu vumete na kivukita na nuto no kibai ambia mbati kwina ikata ndambia ikata ithithia ndambia ikata ngia ambia ikata ndambia ndabisi openly na kulende ile itesa ile kwitha sile ta muthemba we bayu nipo yunanzie kulikangana nando ni mandile itesa ni siba no na ndaze sense yayu yani wewe tiaina umani mwinge muno biwangai na tiaina umani mwinge muno wa maandiko ona tiaina umani mwinge muno wa beba haye
umaniola ta instili wene andu asu mambilili kwina mbe wito wai kuthosia. Then along the way na realize ona even it's not a must that we nikenda withosia no kathukuma bado uketha wiye bia bills na bado ukaina. Exactly, yeah, sure. Lakini isu ni level ya growth na grow ye na na ngai na ndeja kumielewa with the time tapaulo nikenda ndukethe we muyo kwiana withe na we wa moko mau mako ko wini wako naende na kwina but along the way takumilila mwaka yute mwaka wa 2025 kumilila 2018 etha ni wethukisi ambathi cia kwa kinly na etha we judge mweseo no wase tea gospel ni chao na alama cia tea gospel ni ba kumo confirmia kana ni wiki ndina gospel winake na ndina secular winake nina contemporary music ikunene ya mazingira nature music ikunene ya families music ikunene ya weiwa siana music ikunene ya appreciation ya asiai na kuti kuumana na kuti secular bado ni ondini wa savali ya kuthie tune yutangewa yeti ikunene bani na kuti gospel na ti secular ningewa story no kola you understanding ya ando ya siendo shift ya nundo ando ingime so religious kiwango cha kulea ku understand reality ya life you want it mother wandiko lwaniwe wadhi ile kwino na kanisani yes nundo ti gospel na ti secular lakini ningewa ne anukewa wa ku appreciate ando ukiona nena wa ndini wa mbai mikutano ni na kundu kuende kula kunena wa ti gospel. But people will never want to understand because Nikki, ando ingela me kanisa ni mayemeto ni kwitha me critical thinkers. Kwitha we critical thinker ni kula kwenda kumana. Yani we curious. Kwenda kumana why Nikki yeki kiuniki basi. Lakini a lot of people depend on kila matabiru ni ala membewo. May they know my father, may they know my pastor, may they know how my belief ya on. Then they stick to that. Me, I'm not that kind of a person. Me being the first person in the firstborn in the family, no ngivenge nina brains. Utumia brain. No ninye kwetu no ni anunzia. Utumia brain. Lakini at the same time you're down to earth. Maana mimi mwana wanaita John Baka. Wanaziambia John ezeta transione. Wanaziambia ati ndo mwana by the way. Jo mumba na hivyo. Ngona ana kitembea. Na by the way an event matuko mwanza. Mama wewe 12. Mama wewe omayo to kwata. Lakini kekukati like live yuki na neno kakitila after matuko mwanza. And my guys ile ni chuma chukembe kuno. Kila chandia. So guys, pa ya AIC umoja one. AIC moke cha chamba kaba. Baka ambia ati na kada celebrate miaka 17 ndino wa ministry. Aina miaka 17? Ndisi no kutoka Kazuki TV atwabia nara. You know yewe mwana ziambia etha tunene ngwasia Yesu. Tweka ne asili nako. Nakani nene na mbangi. Ndio muthinda. Nondo onema ndi musinda nondo lazia ambilili ni tokwa manwa. Okay. Eza kuka ila kwa baba ukamukule. Jones ya nai baba. Na atuya ila munene ngwasia Yesu muyema kwa manwa. Tina mabinda bakubele kana atatu nina mbaka. Tiye manwa nginate katiana tete kuibana. Teka umu hoteli ni teka hii, tete kunena, teka liza ngali mwe. Kikosa mukondo nge. Ndani nyene na ngali teka lina ngali akwa tete unena. Kamubicha kana akambicha that itomea yake. Mto tumwania. Tete unena. Kila mundu. Ata mbetu hizi yekala. Kila mundu imbe interview. Na tuzo kama na imbe utangio ni personal. Ikala notangi. But the app is very personal. Notangi wako ndo. Ngama na mbaka. Kila wizi akandikenda bili we. Ida wewe critical thinker. It's very personal. In this life, ona you no kwa Kasuki na nienda ku comment. Ni comment Kasuki TV. Ni comment you nga waita. No problem. No kwa undu wambililie kana undu mwambililie nga waita, undu mwambililie kuthauka skit isu. When we say I can be critical thinker. Uteo bother andu makasi hata. Pastor wako ile mbona nikite dera we akasi hata. Tio we kulio tamundo. Lakini besides that was ai after all nini bia bills cia kwanye. Nandelesu. Na ndiye biwa ni pastor nganya kana wanganya. O yine ndo tho akithekana. Nditho wani pastor nganya kana nganya. Sama cia cia kwa na family kwa ninye isia ite pastor. Sure. Na maandiko masia ati ithe museo. Asia ithe museo. No tie ya siana siake utiwa
ndaiti ya Biblia siana sia kyo ndaiti ya CD ati ndikwa kasanga mukose CD ya ndati ya ndo izo supermarket na CD ukasya si ndo ayo yakwa weti wala kina hivi yakwa ngine twile nukunwa amati ya utiwa bro kondo ndi asikwa kwa asyata na nuisa kwisilia alama zia yise mali akuongelewa na ndikwe na mangelewe by the way nye mundu teki nukumbongela maisha ni makwa ndio nindi kuongelewa ongelewa niki ndiko chosa because ela teva kwa chosa another direction hata mbozizo kwa nini naende muziaize wa Kazuki TV omundu twithia na mweni wiki tumina tuna Jones Mutiso baro tanie twegwa moyo twigwa twi sawa naende kilungu kekete kwa kukonda usio wa butterfly production alamethi makava events sionde ila wekawe chade changazi cha ndeo cha losi cha mathiko cha baby shower chonde kitwa chathi butterfly production meba ukondo waku naende enda kulikanya kana no makonias mukusana nambane noti monze mwekenda imwenyanya inyanya na monza kana 0719144887 otauliora namo by Maroline namo manenga na mauta mausaubia kikonde chako uza kuthia nike sio ni chailu ni chako endesia abaanza no wetwa mutoto in one way or the other naenda mama kwata kusala nambani noti monza kenda ile itatu kenda itano na nyakenda kana 0792 239 ni tawa Alex Wakasuke ndukadibasa ito ni tusiokethetie Kitumisho naindi nita ndo chengena nitwa asiokethia Jones Mutiso yes nyewese muno ngwese na kwina pemba thile wela kwina sikakita muno ngo yakwa wathi ula wita wa maitu wathi wa ini nyaku that song boye mama honestly from the bottom of my heart ndiwese muno lakini nesa wethukesia nomba engine ni wethukesia ngaiya ndiama na kila kitu makembesia na be wathi ngona nyite metoke wa siandwa la ne mendeni wa Yesu wa siata nini ndimbathi mpinge wathi la wela lounge bathi lana nini mipango miovu nayo nipango yo that one now toke ba kwa maitu ni chao kila cha tumia wende swane queen ya mam kana kwa mamu yako boye kulingana na Biblia na ndizine maandiko meva indi musiai kana inya mundu ni ngai wake wakele kabisa inya kwa ala methukiise story yakwe sine nenie kukwitina ni mesi ni monie chano chakwa nake di mama's boy hata kidogo kwanza wana ndem mama's boy mwewe umami nundo ni mwaki wako wote abasa asiyesime ndekwini mesi imasi yani wionde mwaki wako wote abasa ni wa instill discipline character morals na values tene wakwa kibotiju as much as ndi attachment nende mono nacho ili ndete genuinely ula wendote wako ifanya wendosu ni watumie ni kala ndini sisie itina wakwitha ni exposed tima kanisa ni uthukumine everywhere loka kurealize ndeto ila we undapasia themo ikuga ndeto milioni nene tunandu angikuyanza ona manenete mongerete beba kabisa yake ona kanenya akile mbaki yake mo dia ma make sense ambia endo kafanikiwe ni ko kofanikiwa ambia asime kuokita ngaino kuokita namo eka kuokita namo nyakwa inga akaambia ndeto oimo yano nyeni muyanda byo imweno yeka nazo ji abasa nyentibasa ntibasia etabe mundu tuna kwiyosia glory ndini wa growth ya maisha makwa iya mama ni nyakwa na mundu ngwisa kuotabia asu mara kwiyosia glory makasia inye I played a big role kwa kana kaka kabikite to this level that yes now that's how I came up with this song now bekendi mutabye through wathi nundu myaka ingi ndiketha nibo kanda kethevo lakini wathi ukeka lo likanie sianda ile ime alo mama ndilikane mboya ni mama ujuaye uchungu wa mwanao nikonda sindo lakini ni uisanjo banini namwe mboye mama mboye that's so, I don't know how ndise unumwekanisi nye ngina mama kiasimone ndima na keso ile kila cha evuna mali kandi no video na mulika likanganyo YouTube mazi Jones Mutiso
Kana ku TikTok mama the Father J. Na mo YouTube na mama na maenda ugira ona unya ku bau. Bandika. No melava. No kila mundu amona ba ulili kana nyake. Yes, kabisa. Ina wathi usupe has been a blessing to many. Aingi mambia mayeya. Mambia nyeyu nenugita musiyu, nenugita musiyu ngoni nyakwa. Mundu nenugita musi ngewena ne nyakwa. Nenugita ngewena ne nyakwa. That was, I can imagine. It was big. It was big. Ethandu mayaona wathi ucio mata wona. Na lamena nini matethukizi amba thisitu matendete. Ana matesike kamba. Kana matendete kikamba. Wathi no amba thimie muno personally. Na kwendise kila kitu mala usia Asia honestly. Na by the way, kana wethukicia. We ungine na ini ta watiania nosu. Ala mutenuka amwisi, ndu enuka amwisi we. Wose mwana winuke Moses Christmas, you know. Uthi ukethia. Yes. Musi nedi anu thata ba ni zaidi ani ndie break. Break unnecessary. Mana ko wolilwe. Wami ei lobi, waki ei lobi na. Wathi muzeo muno. Weba, we YouTube. Wana wakwa lilika bala waumie. We YouTube. Betelo lilika na umo waku. Wala isi. Wathi usu. Nyere nezi wathi no vuma aya ndo mole. Maleile. Wathi kila so mieyu ndolea ha. Kwenda ni season ya uo kati ya uo. Lakini balando veo kanwa kama tetea. Balando veo kanwa veo kwewa ino kaimusi. Maipendete. Kaimu kila mtu anataka kwenda nyumbani. Pe mundo inie wathi 1988 ona vumie the other day 2021 wathi wewe wake kwa ina wai. Ula wapi Lilinda. Wathi uso in 1988 I was not born. Na wana vumie the other day oyu. Ndiko yendi ano izonda vizu. Ni watu otu. Nini kutana 22. Anyway, sasa pe wathi ungi unokiwa ina na twa lounge. Ola unaitasia. Sisi ni wale. Sisi weta sisi ni wale. Karabi oba nini briefly oba wathi usu. Inaona ngata tusiaku cia mwiso to the lunch. Wathi usu. Itina wakwekana na kumanaka na this journey kawitu na maitha maitu. Tia ndo la tutinda na mumeyoka. Ni master planner wa ukau na ni Satani. Satani wakite kuya kuwa. That is so powerful. Na kwa nanga. Na nuno master planner wa kilo thoku. Atumia andu kwete imena na iwothia. Imondo. Kwa nduna manaka na kaula unthiukite andu ni ti andu mundu ta mundu. Ni pina wa pepa mupuku ula uthoka mandeni wake. Na no kila nasia imipango miovu nipangia. I love the song as well. Ona niwe zini wekita challenge bingi. Nayo nitimbia. Naina. Nangai andevia na atevia ndu. Menda wathi usu. Although ndino ndwise bikindu chau ati wazi kindi chau. Wathi usu no wainiro nyaka ya 18 ni John Mbaka. Ukajo ni Mbaka ni bara nake muno. Nundu ni menta wakwa in one way or the other. Na ila wathi wainita wa mibango ya maitha. No the same song. No kula twist ya wena wone wake Kiswahili. Lakini the same song. Tukake ngoni mundu kana ona maandiko masia there is nothing new under the sun. Si ndu itu ikawa kutungilila no twist yo kindu jao. Aziki ya mauta. Na ndo ayende. Kondo that is it for that song. Nengi ile story itu yenda masaa 5. Inde ndo mwini omwa ise CD yake igwanda teka 60. Esaye mwe. Kunda ndapila kopetoka. Kila ndo nakwasi Kasuku TV tu ibona itokweta maita maingi na maingi. Yaba ni series. Of course. You to part 2, part 3, part 4. Season 1, episode 1. This is episode 1. What is in Father J episode 1? Father J episode 1, then it was about 2, 3 ngina sikadala. Na sikadala ndo kila mwana wa mukana new revelation. Ngai ya mukako nangeta mabuani meu na kwa kwa katutano ukatonenya maondo ni meki batukanganyo. Ekule ya mwiso. Jones muka kana katurabio banini tukese kwida tutesi. No, na umekolia na umeakulia tipo si umeuliza ni makulia hii ni moka ni moka ni kibetike mwe na siana ile ibile moto na John Mbaka bandu ase na kibetike mwe keka na siana na ichana kemuno wa utana weta wa mino weta siana already nikeka ko wende kibetike na jana inya gospel nina kwa adime Mungu ametusaidia kufikia hapo my daughter gospel na Sunday. Mungu awabariki sana wapenda. Si mnajua na tunaenda kwa show, si ndio?
naye ni bauni watu yake yangithelo ya kilungu cha Andumeke Tumisho masita makwanita wa Alex Wakasoke ndokolo ne kulika ba YouTube uto subscribe o share na we like video situ na kanda wasa kwithia ila track ya video nzao ni mako notify kana ni wane wa notification kwa unginya wakatano ukete tiwanesa. Andumeke Tumisho.